Ajmo ring. Vi na rukama tučete se golom šakom, ali kako se vežu bandaže, na koji način to stavljate? Na sličan princip koji je normalna bandaža, s tim da ne idemo između članaka, već samo motamo da su članci slobodni. Nekada, kad smo tek počinjali s bare knucklom, imali smo napravljen profesionalni kalup ko što imaju profesionalni boksači ispod rukavice. Sada malo to bude, ajmo još ekstremnije, su napravili da bude skroz ovi članci s kojima se udara površina šake, ovi tu, da bude otvoreno. Ništa, evo pokaži nam, ajde, baš me zanima. Je li ima nekakva specifična metoda? Nema, ja osobno volim da mi recimo dobro zatejpaju članak i da mi dobro zatejpaju palac. Jer recimo ti možeš tražiti da je ovako imaš. Ovisi o borcu. Ja sam rekao sad za ubuduće ću tražiti ovako jer mi je nekako bolje umjesto ovog recimo kada oni rade onda samo bude ovako. Evo, to je znači... A to tebi nije dobro, ili? Pa ne zašto nije dobro, zato što ovo ti tu bude... Predebalo. Ne možeš stisniti čaku čvrsto. Ovako je bolje kad recimo bude... I to je sva mudrost i tajna. Dobro, recimo neke druge organizacije recimo imaju da bude cijela bandaža, znači kao što recimo BKFC ima. Oni imaju baš cijelu i da bude, znači ovo je tejpana bandaža za bare knuckle. Da, i u biti to kao čuva tebi zglob. Zglob, ajmo, zna se desi dečkima da puku. I vidim ti imaš dosta oštećene članke i to sve. Dobro, bit će da ne mogu. Ali dobro, nije to od udaranja u glavu, to ti je više kad ti moraš ojačati članke. Moraš ojačati članke, moraš raditi tvrdu vreću s time, jer nas se desi da otvoriš čovjeka pa otvori se i tebi rana. Da. Sad steđa pa imamo te gume za zube pa kad ga pogodiš ako mu slučajno ispadne, jer najgora ozljeda kad se desi kad čovjeka udariš u glavu, nema otrove pa se poreš na njegov zub. A u zub je najgore? Jer su ljudska usta najprljavija. Aha, vidiš to nisam. Čak je i analni dio čišći nego ljudska usta, naravno. To je znanstveno dokazano, najviše bakterija se. Kako god ti pereš zube i čistiš, to se sve dešava. Ja sam naput imao prvo kad sam bio dečko, bila je nekakva scena, pa eto, tu sam razrezao šaku, bilo mi se zagnojilo. Inficiralo se. Da sam došao možda sad kada bi mi odrezali šaku. Majko ti. To je gadna stvar. Znači, pazite kad udarate ljude, radije udarajte ljude u guzicu nego u usta. Radije udarajte šamarom. Ko je Marko Martinjak? Gle, ukratko, on je svjetski aktualni prvak u bare knucklu trenutno. Najjači borac što se tiče toga i bit će i ostaće. Da li on najjači borac kojeg si ti spremao? Da. Koliko dugo surađujete vas dvojica? Pa evo sad kratko jedno vrijeme, ali ide na bolje jako, tako da koliko mogu reći, 3-4 mjeseca je to. Ali smatrate da su pred vama velike stvari? Sigurno velike stvari, najveće u bare knucklu. Markan je ne samo prvak u bare knucklu, nego i svjetski prvak u 4 težinske kategorije, ali tako? Je. On nema di nije bio, sve discipline radi. Znači, očekujemo od njega najveće stvari u bare knucklu. To je 100%. Što još imamo reći za njega? Nemamo šta, znači radnik, ubojica, dječjeg lica. Oženjen, udat. Oženjen, zauzet, u svakom smislu. Ništa cure, šta da vam ja radim. Ubojice sve se snažu, evo te uzmu sebi ovaj. Je. Ništa ekipa, evo krećemo radit. Meni je čast što sam došao vamo, što ste nam dopustili da budemo dio ovog vašeg treninga. Jer stvarno me zanima, gledam ove noge, daj molim te Tomo, snimi noge. Snimi ove listove. Ja da imam ovakve liste, ja bio svjetski prvak. Mama ima veći list nego ja. Nemoj zedat. Mama ima, znači ja imam veći list ko bebina glava. Moja mama ima list ko ja glavu. Mama našla ko na baba puno što mete. Ništa ekipa, krećemo, prepuštamo vam ring. Hvala ti puno. Evo, gledamo šta radite, učimo i razvaljujemo.
sad si već dugo u tom Bernaklu i faca si u tome. Mene zanima šta tu možeš ozlijediti osim šake. Ha, vidi, sve. Znači, sve što je na području lica, tijela, pucaju, znači, rebra, pucaju arkade, jagodice, zubi ispadaju, nosevi. Da. Zajeban sport, znaš. Daj mi reci specifičnost nosa, jel ti imaš hrskavicu i to? Imam hrskavicu dalje, ali puko jedno 8 puta, na puko jedno 5-6, tako da. Ali dobar, lijep je. Da, nije loše. Daj mi reci ove ozljede. Žena mi ga voli, tako. Vidim ove ozljede po faci. Ne bi vjerovao, ništa tog nije Bernakl, to je sve kad sam boksao profesionalni boks u koji sam se ujedno isto vratio prošle godine. A ovo je sve od udaraca glavama. Ništa, jedno je ovo bilo u Beču protiv Henrya Bannerta gdje sam radio Muay Thai, full Muay Thai pravila. Tu me frajer zakačio, mislim da sam dobro dok nisam vidio loku krvi ispod mene. Nisam bio uzdrman, ali sudac mi nije dao nastavim, pa eto. Da li čovjek koji ulazi u ovo treba imati nekakvo iskustvo? Evo ja sad, mislim, koliko dugo godina se prvenstveno ti baviš ovim sportom? Ja sam u borilačkom sportu sam od svoje 6. Znači sad sam 34, 28 godina, što kroz taekwondo, što kroz boks, kickboks, tajlandski boks, čak sam jedan meč u MMA-u. Bare knuckle, tu imam sad evo koliko 13 mečeva, 11 pobjeda, 11 nokauta, 2 poraza samo. Pa gledaj, znaš šta, ne preporučujem nikom nijedan borilački sport da se bavi njime profesionalno. Preveliko je to odricanje, preveliko je sve da na kraju ne dobiš ništa od toga. Preporučujem borilački sport, pogotovo boks, kickboks, kao jednu vrhunsku rekreaciju, kao jedan vrhunski ispušni ventil, ali nekom ko nije gladan, doslovno slave, novaca, svega što ide uz to, taj ne bude uspio. Kako živi jedan Bernakl prvak? Znači od čega ti živiš? Da li je to sport koji je plaćen, da li sponzori, da li na koji način? Evo, na primjer u bodybuildingu ja ne mogu živjeti od bodybuildinga. Šta god da sam u svijetu, teško da bi živio od bodybuildinga. Ja živim od trenerstva. Da, razumijem. Znači, gle, u početku je sport bio jako malo plaćen. Mislim, moj prvi meč je u ono vrijeme 2006. bio, to je bila jedna super lova u ono vrijeme kad sam ja počeo s time, kad sam imao prvi meč. To je bilo stvarno super tad. Danas sam ja, ako ne, ako nisam najplaćeniji, sam među top 3 najplaćenija borca u Roosteru, sigurno. Bravo. Mislim, moji rezultati to su pokazali, realno, znači, mislim da sam trenutno i najveća, bez laža su najveća zvijezda tamo, iako sam Hrvat, iako me jedan od suvlasnika promocije ne voli, jer... Zašto? Pa zato što jednostavno ja dolazimo s malog područja, znači koliko, 3.800.000. Nema ekonomske računice. Nije moja ekonomska računica, ali zaboravlja da sam ja jedini borac da si na ubojica. Roosteru. Ne, koji ima 2 nacionalne televizije za sebe, to je njihov problem. Znaš, ne plaćaju pay-per-view ljudi kad gledaju moje mečeve. Hvala Bogu, evo, neki sponzori su isto prepoznali moj trud, moje sve, tako da sad isto radimo na tome, to bi se trebalo realizirati do kraja mjeseca, da imam nekakvu dobru mjesečnu plaću, ali u suštini živimo, supruga i ja, od mojih mečeva jedinog posla. Bravo. Tako da Svaka čast, evo, drago mi je to čuti, drago mi je da uspiješ u tome. Ništa, momci, nastavite sa svojim treningom. Ja imam par izazova za vas, idem po Dobro, mi smo gotovi s Dame i gospodo, spremite se za okršaj titana. S nama je najveći svjetski prvak u Bernaklu, Marko Martinjak! Došli smo ovdje da bi ga izazvali na par naših challenge-a. Danas ćete vidjeti ko je veći alfa u ovoj priči. Bam! Prvi izazov kod titana je preskakanje užeta. Ko će bolje preskakat uže? Izvoli Markene, prvi si na redu. A ja sam prvi. Uvijek si prije svega bio gospodin. Ajde, da te vidimo. A dobro, Teora, ti si profesionalac, ne vrijedi. Pa možeš i... Ne vrijedi ovo. Ajde, dobro, ajde, sad ćemo vidjeti. Mislimo da upišemo odmah 5 bodova. Idemo sad. Dobar, dobar. Evo, nešto dobro, nema, ajde. Dobro, tu si pobjedio. Sljedeći okršaj ili ti challenge je ko će svrkat ovu tavu. Izvoli Markane, opet si prvi. Znači, nema pravila, svrči kad god znaš, evo, kad god možeš. Ajde! O jebote. Dobar, ajde, dobar! Nije loše. Dobar ti je mali, dobar ti je mali. Dobar.
nas dvojica, evo, uspjeli smo bar malo. Hoćemo reći da je draw. Dobro, Ovo je bravo. draw. Buraz, jel možemo ovaj challenge? Aj ti ja. Ajde, probat ćemo. Ajde. Ajde. Znači, ovako uzmemo Dobro. i sad moraš otvoriti limenku na ovaj način, ovako da zabiješ prste. Bome da. Ne, možda. Aj, neće. Ne ide. Bome ne ide. Ja sam istisnuo malo. Ali jej, Buraz, vidio, evo, gledaj ovo. Savio je. Čvrste su ruke, čvrsta limenka, ne ruke. Bravo. Nema šanse. Nisam isto koji ti. Dobre, opet nerešeno. Kako je on uspio? Ne valja limenka. A limenka je u banani. Idemo ekipa, još jedan challenge. Ko će više napraviti sklekova u 10 sekundi? Pa ajmo, krenimo. 3, 2, 1, hop! A da, pa diži se do kraja, nemojte kratke. Kod papa. Ko prvi stane izgubio. Eto, stao je, tu je izgubio. Znači, realno, ja sam svaki challenge izgubio. Dobar, nisi. Više ne dolazim kod njih u teretanu. Nisi svaki. Vidimo se na mom terenu. Nisi svaki izgubio. Bravo. Nerešeni su bili limenka i tava. Slušaj, Ja sam pošten. zadnji challenge, alfa challenge. Hoće li Stjepan Urca izdržat brutalni udarac od najjačeg čovjeka u bare knuckle-u? Idemo! Bol je slabost koja napušta tijelo. Nemojte da vas svjetski prvak udara u trbuh. Hvala što ste bili s nama, vidimo se.